E hoa herema, e whai anō mai tātou e shu ia Hiti FM, e wharo mai tātou i tātou mapro api, no te Hiti e no te mamutu, narato i te reo te Hiti. Tra hoere mai orana whahua tātou i tō tātou farerei te horana. Te mei ti une tātou i oire no farerei. E te moat o au i te peretiteni o te hoe taatiraa i roto te whanhara. A whanenhera i oire, ta tātou i e uire ana i tōnei oa, i orana. Yorana Hiti FM, o vou te e o verra Judith Maro le maire, o vou te peretiteni o te ne taatiraa Fare Nui Atea village polynésien no Fare. Tamatou ne taatiraa no niho ia te Jean-Belima commune. Vo nati ia matou e te hoe taatiraa rawehau. No te tauturu rame ia matou, no te whanenhera tamatou ne village. Mei o mora mai hoa te whanhor a tatau a Jean-Belima commune no tōtou whaora ai te whanhor anei? Te rea hoa, e hoe a e tēnei matou te whaitui tono ara ia rupe tō mai tō matou village, ia pot ia tō matou te e ne kokor, ia tō pai ti te muranoa, matou tō pe hamno tō mai. No te mea tamatou whanhor ano traporo village polynésien, o tanu mei a mato te mauma ahotu whenua me te vanira, te ahia, te tumuvi, te haari, e te tumu mai aha moa. E te atori nei oe, su te roto i te moa te heiti moa e ia tamau no ia te whanhora? E tamau no hoa, no te mea e ere toa nā te e no mo tata te mo tere harme whaitoi tō, nā tato no toha nuna, ia vai rupe no tō tato eire, ia whaatura tō hia, ia me te no toha te ora rao nuna no huahine. Hati te parau a hope ana oe tō tau huira tere wharo mai ra? A whaitoi tō mai te mo mai te ina teru mai te ere, no te mea hion e wo mātou pate gani. Maruru me te shiri. Se moa mesi Hiti FM. Te vea, te mau pro api inia ia Hiti FM.